Kadang-kadang bila kita prompt kat ChatGPT ni, kadang-kadang dia keluar jawapan yang panjang, betul tak? So, bila panjang, kadang-kadang kita pun tak pasti mana satu benda yang penting. So, jadi apa lagi guys? Kita gunakan teknik ni, which is strukturkan balik. Kita bagi dia, kita minta dia untuk buat dalam bentuk point ataupun dalam bentuk table, ataupun paling mudah adalah to-do list. So, jadi lebih mudah untuk kita take action lepas ni guys. Tak adalah kita blur je. So, jadi macam mana? Nak try tak? Senang je kan?